Shalom shalom ubwoko bwacu. Mfashe uyu mwanya mbanza kubaheza pole kubw'intambara nyinshi zibugarije zigize imyaka myinshi, ziremerera ubwoko, abantu bicwa, abarengana tuzira uko twaremwe. Arabatuye mu ntara zitandukanye, arabatuye ruguru ku ivuko, ahantu hose muherereye, abo twaremwe kimwe turimo tuzira uko twaremwe, nimunemerere mwakire mpore. Mfashe uyu mwanya ngira ngo nubwo ibyo byagiye bitambuka bitubaho, dushimira abantu bemeye kwitanga. Uyu munsi mba dufite uruvugiro, turavugira ku mpamvu z'abantu basize imirimo yabo bakazamuka imisozi baje kubara n'abandi, abasore bavuye mu mazu bagatanga ubuzima bwabo, bamwe bakaba batakibaho, abandi bariho mu bihe biremereye, n'ababyeyi bemeye kubana nabo, abahungu n'abakobwa. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Nkiyo tubwira ikirenze uko turimo tubivuga twari kubikora, ariko turabizi kuko ico Imana bavuzeho kirakomeye kuruta amagambo twokoresha yacu. Imana ibaduhera umugisha. Dushimira abanyamurenge bose bakomeje gufatana mu nda hirya no hino, abataremeye kwambika ubwoko busa, bagakomeza guharanira ubumwe, urukundo, mbese no kwirenganura. Sinobasha gutambuka ntabashimiye. Mu by'ukuri aho dutuye twebwe ni muri Amerika. Dushimira umuryango wacu w'amahoro utuyoboye, udukoresha. Mu by'ukuri dufite ishema rinini kuba turi kumwe namwe. Ndabizi yuko n'abandi aho batuye afite indi miryango nayo bakoresha. Ngira ngo mbabwire ko urugamba ntirwoshira, urugamba ruraresha n'urundi. Kandi igihe cy'ubutayu birashoboka kuko abasome Bibiliya cyane babyumva. Mu butayu niho Miriyamu na Aroni bahindutse Musa bavukana. Ibyo birashoboka ko nabyo byohaba, ariko Musa yaranejeje cyane. Musa ntiyigeze yita ku kibazo cya Aroni na Miriyamu. Musa yakomeje kubwira Imana umubabaro wiwe, ngo buce nanone Imana iramurwanirira kandi komeza ubwoko mu rugendo. Abari ko babikora no baje kugira ingaruka zabyo, ariko Musa yakomeje guhanga Imana amaso. Natwe bene data, nubwo harimo abatumva kimwe n'abandi, si igihe cyo guhindukirana ngo dusubizanye cyangwa turebane nabi. Ahubwo biteye ubwoba cyane umuntu ubasha ari mu mahanga atari mu gihugu akagira ijambo avuga nabi kuba ari mu gihugu cyangwa afasha abari mu gihugu. Biteye ubwoba. Nanze gukoresha amagambo aremereye, ariko biteye ubwoba. Uzakagombye kudufasha. Udafite icyiza avuga yomira ikibi ntagisohore ngo akirenze umunwa wiwe. Nico cyo bari ingenziho cyane, kuko muravyibuka ubwo dutse kuganira namwe hashize imyaka 7 nimba ntibagiwe, ubwo twavugaga hejuru y'intambara zigiye kutwugariza. Twaravuze ngo ico mwirinde amacakubiri, mwirinde gucikamo. Ndabizi neza yuko ntabwo Satani yobura bikoresha, kubera kuko ikoresha abayugururiye. Ariko ntimucike intege abakora n'abarimo bitegereza umubare w'ubwoko. Mukomere, igihe kiri hafi, ntabwo kiri kure yacu. Uyu munsi sinje kubabwira kuko twaganira imyaka 7 ishize tubabwira yuko ibyago bije bigiye guturuka ku Ndondo, bikazo bigasenya Ndondo, bigasenya Rurambo, bigasenya Minembwe, bigasenya n'ahandi, tugasigarana akantu gatoya kagashukire ka Minembwe. Sibyo naje kubabwira uyu munsi. Uyu munsi naje kubabwira ngo amarira yacu twarize imyaka yose agiye kwimuka, abayaduteje bagiye kuja kuyarera, bagiye kuyakikira. Simbivugishwe n'amarangamutima mubabaro, ndavuga iby'Imana Data ashize ku mutima. Igihe cyageze twababwiye ko Minembwe itazashiraho. Abari mu mwijima uyu munsi muri Minembwe, abahunze baraye mu mibande, abari ku misozi, abakiri mu mazu, ngira ngo mbabwire nima mubyumva, aho muri hose muhumure. Imana Data tugiye ko Minembwe itazashiraho. No kuvuga ngo ndiyo bakuraho ko Minembwe itazashiraho. No kuvuga ngo ndiyo bakuraho muri, kuko niho dusigaranye. Imana yatubwiye musigaranye.
kandi aho guhinduka kw'iri sezerano ry'Imana ndabizi kuko yo kwemera gutanga ingabo nyinshi zigapfa kugira ngo irengere isezerano ryayo. Aya magambo n'ay'ukuri kugira ngo azasohore muyareba mwese. Muhumure bene data, si umwanya wo gushira ku bwoko kugeze, ni umwanya wo kwihesha Imana, kwihesha icubahiro binyuze mu bikomeye kugira ngo bivuge gukomera kw'Imana yacu. Sarire isezerano ry'Imana ni ryiza, ndaryumva muri nje, ndabizi ko nawe rirakugeraho mu izina rya Yesu. Ziriya ngabo zose mubona ziri hariya, ziriya ngabo zibazungurutse, muhumure, izo mu ijuru ziraruta ziriya. Kandi igihe cyose ukuri kuza kuburana kugatsinda ikinyoma, kugatsinda n'ingabo, ntabwo na rimwe Satani yigeze itsinda, ihora itsindwa igihe cyose. Igihe cya Satani cyo gutsindwa kiragezaho minembwe Imana yatubwiye ngo izabasha kubakwamo ahantu ho kuramira igicaniro cyo kuramya Imana, amahanga yose azaza kureba ibyo Imana yakoze hariya hantu. Igihe kirageze, nubwo mbibabwira abantu bari mu gihuru uyu munsi bababaye ku minsi 6 y'ukwezi kwa mbere, ndababwira mbabwiza ukuri ko igihe kigeze cyo kubakwa kwa minembwe, gusanwa kwa minembwe, kandi ikagarurirwa ubwiza bwayo. Ubwiza bwayo uzifuzwa n'amahanga akomeye, kandi amahanga azagana ubwiza bwa minembwe, aho abanyamahanga bazoza bagwiriye ubwinshi batuzana imigisha yacu bataje kutwica. Abantu bazova hirya no hino baje gushaka imirimo hariya hantu uyu munsi abantu babuze icyo baharira, kuko ariko Imana yavuze. Ndabivuga mbihamya, ni muhumure, igitondo cacu kirenda kurasa. Amarira muhamurira mbabwiye kuko agiye kuja gukikirwa n'abacuze iyo migambi yose, bayicuze mu gihe kinini cyane, bagiye kuja kuyakikira bihagije, kandi azinjira mu mazi akomeye y'ikirenga, ahafatirwa ibyemezo bya nyuma. Amarira azahasesera hagere kandi hacumbiki, ahakore n'imirimo yaho. Ibyo baduteguriye bizagaruka ku mitwe yabo. Ubuzima bwacu ntibuzibagirana, ahubwo buzavuga gukomera kw'Imana. Icya kabiri, dufatanyamo namwe, nimundemerere dukora ibyo dushoboye kuba inshuti z'Imana, dushake mu maso h'Imana, dukomeze tunambe ku Mana, twigwe Imana. Imana data itayigeze uduhemukira, dusige ibindi byose bidutandukanya nayo, dutangire dusize ibibanza bya. Nuko abasuhuye bari hanze yaho turimo tuvuga, mvuze minembwe ko ndavuga n'abandi dusangiye ibibazo twaremwe kimwe, ndimo numva guhinda gukomeye mu gihugu cyose cya Kongo, aho Kongo izabera abakomeye ntoya, abantu bagashaka abahungira koko kw'Imana bikazabagora. Abo dusanga imibabaro, abari mu zindi ntara, ni muhumure, Imana ico yavuze ntaco basha kukirogoya. Ubu nyine n'ahari hazima hagiye kuja kurwara, ahari harwaye hagiye kuja kumpinduka, kugira ngo Imana data isohoze ico yavuze. Ibi niko data yabivuze kandi agiye kuja kubikora. Kubwiza impamvu ni munemerere abantu basuhuye bakajana impogazi kure cyane. Impogazi mvuga sizi inka zigenda n'amaguru ane, ariko murazumva abantu bazibayemo. Abandi nabo bajanwe nk'impogazi aho uri hose werereye. Ngira ngo mbabwire ngo iyi gihe kigeze, inka ziri mu gisanze kibanzirizwa, inka igihe cyarenze cy'imvura zibanzirizwa guterwa n'isazi, isazi kaza gutsimburwa n'ikibugu. Ubu ngubu turi mu gihe cy'isazi, ikibugu kirenda gutera, kandi ikibugu cyamaze kwivuta mu nka ntizibasha guheza ntizibasha kuyobora, ntizaziyobora, zihungira mu gihuru zitatana, imwe yikiza indi yikiza. Ndimutegereze ico gihe kugira ngo impogazi zitazabagora gusubira iyo zaje, gusubira iyo zaje ziturutse. Nimunemerere, n'ubunini jorani wacu,
nimunemerere kibe igihe mubona gisa n'umwijima bwenda guca, aho ikibugu kija gutera inzira zikazagora cyane kugira ngo muyobore mwinka. Ariko ndabizi neza yuko abafite amatwi ko barabyumva. Nimba unumvise utangire wibaze ngo se niba uci ikibugu kigatera nzashorera gute, nzazishitsa gute, biguheze gutuma utekereza icyashobora gutuma ubuzima bw'abungeri bubaho. Imana Data ibaheze umugisha, ibacira inzira. Ubu nyine nubwo mubona hari urukoko rusa naho rusa neza, nuko amarira batarayakikira, ariko nibamara kuyakikira arahinduka amahane kuruta uko tuba tubona bisa uyu munsi. Nimunumve cyane, munafashe. Nimba muzi hari umwungeri muzi aho aherereye hose, umwungeri wese muzi aherereye aho aragiriye, nimunemerere mumugezeho iyo audio, mumubwire ngo ubu hari isazi ariko ikibugu kirenda gutera, kandi nigitera bizagora cyane kuyobora. Ariko nimba bikunze mu gihe cy'umwijima, mu gihe cy'urukerera, nabwo birashoboka kuko umwungeri yashira inka ku nzira kugira ngo azazihurutse. Imana ibaheze umugisha, Imana ibane namwe. Amazina yanje banita Mico. Nimba muri amagambo nangirijemo ntarya utabashe kubyumva uko navuze, wobaza abari hano muri Amerika, wenda bugozana nimero zacu, bigatuma wenda hari dusobanura iryo jambo rya nyuma ndangirijeho. Imana ibaheze umugisha, kandi Imana ikomeze ibazigame, Imana ikomeze ibarinde mu bihe byose. Ko nangize ngo maze kwibutse ko iyi ntambara uribuka ko twabwiwe ngo nubwo mubone isa n'ifite izina ry'iby'amami by'amasambu bikiri mu bijombo kwa Kabarure, ko intambara itazagarukira iriya igiye kuzatunyaga ibintu, igiye kuzatwika amazu, minembwe igasigara isa nk'ujya kwimbehe hari akantu k'akanogo. Ariko ku bwoko bwacu bufite isezerano butazashira, kandi nubwo tuzakomanga nta butabazi tuzabona. Ibyo murabizi simbisubiramo, ntibyabaye ubwiru, byaravuzwe. Hanyuma ndagarutse kuri iki kiganiro twatanze cy'ejo bundi, ngira ngo bizabakiraniye kwa gusobanura bira twavuze amarenga z'abungeri b'uburyo bubiri, tuvugamo n'isazi n'ikibugu. Ibyo twadushatse kuvuga ni iki? Twadushatse kuvuga yuko Imana yatubwiye ko intambara igiye kuja gukomera kuba nishi, kandi izakomera, izafata n'ibice bitandukanye by'igihugu ndetse izavogera n'igihugu. Iwacu tubwira ko nta batabazi tuzabona bazadutabara, kandi ko tuzakomanga tugataka tukarira, ariko tutazasubizwa mu byo gutabarwa n'abantu bazamuka baje kuturengera. Ariko itubwira inzira imwe tuzatabarirwamo, ko ari intambara igiye kuja kuvuka muri Noro, kandi iyo ntambara ikazakomera, ikazatuma izindi ikibazo cy'iwacu gisa naho kimizwe na kiriya. Tikuzabanza guhagarara mu misozi, ariko nyuma ikaza gufata ibice bitandukanye, iriya mihana ibiri minini yegereye iwacu, iyi ivukana afite amazina yegereje guhura, yombi kwizafatwa. N'ubu ngubu ndatekereza yuko bitakigize, ntabwo bigisubiye inyuma, kandi ntabwo bikigize igihe kirambye idafashwe, irafatwa vuba. Hanyuma iyo ndwara nanone irafatira n'izindi ntara, bitari ngombwa kuvuga amazina, birashoboka ko izagera no muhana munini. Ndetse mugabo ibyo mbona izatema n'igiti kinini kigize igihugu. Ndabihamya ko bizagerwaho. Ngarutse kuri bya bindi bavuze, twavuze amarenga, kandi munumve neza cyane, ntimunabigire n'ubwiru mu biheze n'abandi bantu bongere kandi babyumve. Imitima kirashavura, ntiba dukeneye ngo abantu babyumve dusa n'abantu tunezezwa nuko twavuze oya, ahubwo tunezezwa n'icoramira, ico turamira ikaramira n'abandi basa natwe bose uko bangana. Bizodufasha, byibuzagize n'ababyumva bikabagira akamaro, bizodufasha. Ndagarutse rero, abungeri navugaga bari mu bice bibiri. N'abantu bagiye muri business zabo, personal businesses, cyangwa se business zabo bigengamo,
abasuhuye inka bazijanye mu zindi ntara, abimutse bakaja mu ntara bashatse kubamwo, abanyeshuri babigira ku bigo bashatse biri mu gihugu hagati hirya no hino, abagenzi baca imanza zitandukanye. Abo ni abantu, ni abungeri, niba nakungera n'abungeri bagomba guhindukira bakagaruka. Mvuga abungeri babiri ndashaka kuvuga b'abanyamwuga, ndabatambutse ndavuga ngo nabo umwanya bafite wo kuba nubwo inka atari izabo, nubwo amategeko ari abashebuja, baziriya nka bareba baragira z'abanyamwuga, nabo bafite umwanya wo kuba bokumbura imuhira bagasiga ari amasho bakaja kuramutsa imiryango yabo. Bifite akamaro kanini cyane kubikora unyine. Nizo nageranije n'isazi yari intambara itarafatira imihana yombi nimara gufatwa, ntizaba ikiri isazi, izaba igiye kuba ifite ubukana bukomeye cyane bungana n'ikibugu kunka. Ubu ngubu nizo nakubwiranya n'isazi bitukirimwo, ariko iminsi mikeya iriya mihana yombi nimara kuvamwo bizaba ifite ubukana bungana n'ikibugu. Kandi mu gihugu cyose uzo ushigikiye political ideology runaka uzazira ukusa, uzaba ushigikiye umutwe runaka uzazira ukusa. Bizakugora mu buryo kugera mu bandi bantu mudasa, mudateye kimwe. Nico gituma umuntu wese aho ari mbakira amahoro, nimba hari umutekano mukeya, igihe cyari iki cyo kubasha kuyobora mugakiza ubuzima bw'abungeri. Abana batataniye bari mu mashuri, byari byiza kubasha gusura imiryango, ko nta mwanya tugifite, nta mwanya uhari. Kandi mu zukuri nta shema ryo kuvuga ngo twaravuze. Ishema ryacu no kubona abantu ubuzima bwabo bukize, burengewe, bugakurwa muri kare kaga. Nkaba ndangije rero ngushimira ubigeze no ku bandi bantu, kandi bene daba bikore vuba. Kandi mpamvuga sa amagambo si ibyacu, nta nuwo bishimwa, nta nuwo bigayirwa, si ibyacu, ni ibya nyirabyo. Niyo wabivuze ngo duhumurize abantu, tunaburire n'abantu. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha.